Još jedna dobra ideja dolazi iz Šarbanovca, iz Udruženja građana Velika Porica Rtanj i mesne zajednice Šarbanovac. Radi se o osnivanju zavičajnog muzeja sela. Razgovaramo sa Srđanom Đokićem, predsjednikom Udruženja građana Velika Porica Rtanj. Kako ste došli na tu ideju i dokle se stiglo? Pa eto, znači, Udruženje građana Velika Porica Rtanj i mesna zajednica Šarbanovac već duže vreme planiramo i razmišljali smo o tome da napravimo, nije to sad muzej, to je već više neka etno postavka da bi se eto dočaralo i pokazalo, znači, čime se obrađivalo nekad imanje, u kakvim uslovima se živelo, šta se nosilo od garderobe, da eto dočaramo to mladima i eto da se to eto sačuva od zaborava kako to sve je funkcionisalo, izgledalo i pošto eto imamo u centru sela objekat koji bi dočarao tu autentičnu atmosferu, tako da smo eto odlučili da to iskoristimo i da napravimo za sad, za početak, dve prostorije, jednu prostoriju sa opremom, mašinama, alat za obradu zemlje, transport, a druga prostorija bi bila za boravak kućevna, znači jedna atmosfera da se vidi u kakvim uslovima su ljudi živjeli, spavali, gdje su čuvali garderobu, kakva garderoba je bila, da sve to bude izloženo, da se vidi. I eto, zamislili smo da napravimo da oformimo jednu knjigu gdje bi svaki donator ko ima takvu opremu ili garderobu, šta već, da bude upisan u toj knjizi i da tačno, znači, ko je šta donirao, da to stane kao jedan dokument, znači da to mogu sutradan da vide naši naslednici šta je ko dao. Ovo je dobra prilika, znači, da pozovete meštane Šarbanovca da se uključe u akciju i da donesu ko šta ima od starih predmeta. Naravno. I ne samo iz Šarbanovca, nego i ljudi koji su dobre volje, koji nisu iz Šarbanovca, iz okoline, koji imaju i hoće da ne bace, nego da se može da se vidi i da se sačuva od zaborava. Otvaranje planirate za Dane Šarbanovca, vašu veliku manifestaciju. Da li ćete uspeti u tome? Vidit ćemo, mi smo to planirali za Dane Šarbanovca na manifestaciji da bude otvaranje, ali vidit ćemo, znači ima tu dosta pripreme i sa samog objekta i pripreme, znači, oko tih stvari, kako će sve da ide, da je obezbeđivanje tih stvari iz donacija moramo, jer nemamo sve te predmete, sve što nam treba, pa ako uspemo, bilo bi dobro, ako ne uspemo, bit će to kasnije. U svakom slučaju, ideja je dobra da se sačuvaju stare stvari od zaborava i da se ostavi nasleđe narednim generacijama. Naravno, to nam je i bio cilj. Hvala.